Sa palapmat nga lang doon kayo. Dolangas ISTM Karos Karyaw. Kailangan ng kumay. Kumay ba wala lang magsakispanton. May denon chapur ng pulmachanggan may tisumaw ta. Kaputong. Pagkataril karyaw bin wiyawiyar karos bin marmararayar kota karos kokota o lentator online. Sa walang karyaw o dolangas kasigo. Sa walang karyaw o dolangas kasigo. Kalangan ng mga patuloy na may sakis. Naibasirikan pilpit sanger ng kwentan. Dagdag nga uyang pamilikan sa pataran mga papalis sa nilang tangtangkan. May manaw kaprawan sa nilang o amotang raiti. Gas mo? Sunrise up. Kapatungan sa kanyang ilalim pagnikan o ay konsepteban umasali patuwan kakatanga nilay katuwawan ay kanyang o kasabiyawi yung kaniligan may melaw kulit yung martungan sa ikan pagpunlaw mabaw yung kakatanga ng konsepto at dalil sa ikan kawalwarila. Sarikan para
Santos. Kayu cang-cang ray serasingan kuin ketua laban dakatar tato. Kayu cang-cang dakatar yang kawis nan juga tato marmara ko tato koko lenek to nilai. Berlangas kesidu. Berlangas karya ISPM kesidu sebentar. Pinmembra KPS o tupur paris mesek yang tokoh silasi irai jo tokoh membunyikan pidawi mai dan tempo meg Dr. Elias Keryang jangan-jangan jadi perkataan tato Karis Ben Nenek juga tato Maite Cangalong Maite Cangalong San-san me ISPM Cangalong kayo Sabalap Cangalong Keryang Tumama Berlangas nanang cukota to berlangas bercungalang kesidu may bicara banten to satisfaction. Naikot pilihan tokoh Islam
nasin si pada tadi yang kurangan bahasa yang tokol nasin at ilan sumamat. Abang may tunggalan kolonia abang. Sebab may pinansang sila kolonia pupuramay. Absolute. Dahil ko kami nagtuwa ng gusto sa akin na place number Riau silu Saralimawa Melaw pur kamararata o pur mararata o kamagod mapo niya tuwalay. Yan na nagpatuloy na sa pilaklan. Kayo, tanga-tanga, rayo po yung katuwangan ng pagkatatator o sansaler ay sansalong kapurakan niya sa balap na tumalang kayo doon lang ay Periaw o Dukang Kasilu. May patuwalang may salis baliyon.